Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte kan biag ita ket impatunod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a jurin. Iti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ni Ike, ti umuna a boyfriend ko. Taga dito'y lugar mi ni Ike. Amamon dagiti naganak ko. Ay ayatan mi titunggal maysa. Ngam dimteng ti panawen, anapanunot na ti mapanagtrabaho, ijay balasiw taaw. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jurin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, abel kasta ti panang parang mo kanya. Ha? Di mo kaya taparangan ka? Pumimpintas ka ngamin no parparangan ka. Agdal na ka man. Anyaman ti mapasamak, Jurin. Tandahanam. Ay ayatan ka unay. Sumsumgara kiti kasta nga ipagpakam. Arakopan ka man nga rob. Agdata di ti plaza, ay. Nagado ti tao. Awan bibiyang ko noon ya't ibagada. Ay ayatan ka. Day tati marikrik na. Sumurumanon ti kinakornin. Jurin. Palubusan na ka din o ibagak na kayat ko ti agabrod. Anya? Para kadata da ito tap na makaurnungak. Kwa. Idi na pan ni manang ko ija abroad. Nagsinad ako ni manong ko. Tanaglalaki ni ibag ko. Adun ti amamuk anapan ija abroad. Kasukat ti pan nakadadahil ti pamilyada. Sarmat nga't papada amin na tao Ay, tsak kayat nga umadayo ka. Lipatan naklaangan. No ipilit mo amapan ka ija abroad. Saan kumamatakas ta? Tsak kayat ti long distance a relasyon, ay. Amom dayta. No kayat mo taag abroad. Saan ka alapdan? Ngam lipatan nakmatan. Imawag di agency. Agpidos ka kanumat gaya man. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Nagbiit anay proseso ti papel mo. Mapan kan adagos. Manang. Saan ka amadanagan? Pabuludan ka iti kwartam. Uray siya, kayat kumat maka-abroad kan. Nagunagmat dahit apa nagsinnaay mon? Hindi nga minjo rin. Oh, apa di girlfriend mo? Di nang kayat nga gabrodak. Anya? Aglinipat kami lakanon no ipilit ko nga gabrod. Kat, anyarod ti desisyon mo. Ay, nagbayad ka iti dakkel agatad, tapno makapan ka iti abroad. Agsubli-subli ka iti Manila. Ado ti banog mo anang iproseso. Saan basta-basta ti gastos mo? Ita, agatras ka, gapulaang iti dayta ag girlfriend mo? Di ipalawag mo kan kuana, para matlaang kada kayo dahi tingar aramidam. Manang. No di na ka maawatan, adakan kuana daytan. Jurin, naibus kundi in-order ta merienda. Awan matlaangan ni Ike ngagbayan. Saan nga umay day jay? Anya, kunak man no iso ti orurayan ta dito eh. Ay na, saan ani Ike? Asino nga ron ti bagbagam akamit mo? Agturungan dito eh. Day ta lalaki abim maba di takotse? Wan, Amok day ta lalaki ha. ako limak ka. Engineer day ta di ta munisipyo. Pasensya ka na, tanaladamak. Nagadungamin timbilin ko kadagiti trabahador. Awan anyaman na, si Kamat. Maawatan ka. Napanmatan ni Jay Sabali alamisan, ti kaduam. Ay, gayam ko. Ni Mercy. Kat, kumusta kan?
Nabayag kan nga awis nga agdayta. Imbag tay manugot ka ita. Kasano, dagulit kamot ngamin. Ano? Daw mawawag dita cellphone mo. Bye-bye am data. Sumbata mo. I-off ko langan. Sino nga minday tayo? Awan. Nakulit lang nga color ko. Jurin. Uray no agong ungat ka, napintas ka lata. Di ka man. Sana ka maumamang parparangkan ka. Talaga? Mabalin ka di nga umay kapasyari ni Jembalayo. Mabalin. Basta si ka. Basta awan agungat Awan. Nag-break kayo ni boyfriend mo? Hay na, i-break kon. Taapay mat. Bye-bye am. Ipilit na ngamin timapan ni abroad. Isabi na ibay akon. Panawan nakmat kaya. Siya kailangan di sukat mo. Ikarik, saan ka apanawan? O anya, agawit kan ata na itulod nakmatan di tibalay. Ay, agoray ka. Ipalawag mo kanyak, tadyak maawatan. Ti, Boyfriend mo ni Ike. Ngam nag-date kayo kin ni Mario. awan kamin ka ni Ike. Taapay. Mapanan ija abroad. Anya. Imbag ni Mario tadalaang dito eh. Kan may sa, nabayagan nga agar-aram kanyak ni Mario. Unay kamutan. Agriring manen ta cellphone mo. Sungbatan. Wan man laangan. Hello? Jorin, agsarita ta ko ma. Anya ti bagamaya. Pumanaw kamutan, kat di pumanaw kan. Diyak kaya't pumanaw akastoy. Pumanaw kan. Para kadatada ito ay. Ingkakit din. Kasyalatan. Makamon itibiyag na. Amo na adyak kayat nga gabrod, ngam aramidan na pailaan. Di mo man lamapan itulod ijay airport. Bye-bye amon. Break kamin. Dagiti gamit mo nga alam iti abroad. At iti passport mo. Manang, Umay to ti kasinsin tamang itulod kan ka iti airport. pinbreak na ko ni Jorin. Katbayam Nagado di ta babae. Nagsakit mo tanda ito yung napasamak. Agbabawin to iti dayta nga inaramid na kan ka. Agkasar kayon kin ni Mario? Wen, day taman ti invitation nga nyawat ko kan ka. Nagpartak matan ti paspasamak, Jorin. Kasta talaga. Ang ay ayatom ka din ni Mario? Masursuro mo't dayta, saan ka di? Sa bagay. Kinapudno na. Ni Aiklat at ay ayatek. Ngam awan mo't ngamin. Dinak mo't ngamin ipangpangag. Ala, sapay ko matagbalin ang naragsak ti panagdanayo kin ni Mario, Jorin. Hello, Ike. Kumusta ka dita abroad, ading? Mahumsikak nga rod manang. Ano sa mun Isungurod puro trabaho ti aramidag. Kumusta ni... Ni Jorin. Saan kay kading agkit kita? Kalkalpas ti kasar na. Pudno gayam tinadamag ko. Amom, bongga ti kasar na. Nagadu at tao anapan nakikasar. Sino tinangasawa kan ko na? Ni Mario. Amom ka di, ading? Ni Engineer Mario. Wen, nabayag ka nun nga agar-aram kan kwa na. Bayamon tasan na kamo tamauray. Ay ayatat kami ni Jorin manang. Addan asawa na, iso abay amon. Ado di ta babae. Mangkitakit di ti balasang. Saan mo na panunutan ni Jorin? Iwaksi mo, di ta panunot mo.
Nagbayag ka na mangilukat itiray daw. Nabartag ka manan, Mario? Kat, ano yung matibibiyang mo, ha? Kwartak ti gatang ko iti arak. Mario, Aglisi ka iti pagnaak. Amo ka sanak matlang ay ayatan. Mario. Pilpilitan lang ti bagim nga kayat kanya. Saan ka di? Hoy! Saan ka nang agsangi na kasta? Amok, Jurin! Nilata ay ti ay ayatam. Mario. Sumungbat ka! Di na kaya tamamarta ka. Saan ka di? Ikamanganan. Amo ka din nak ay ayatan. Mariknak dayta! Idi pa'y matlaang baro ni Mario kat mamartakan. At namang ibagbaga idi asumrak iji trabaho na anabartak. Kasla kayat kunta agbabawi. Gapo iti naramid ko iti. No inuray mo ko man ni Ike, saan ko maakastoy tibiyag mo ita? Wan nga rod. Makunkontak ko pa'y laang ni Ike ijay Facebook. Friends kami matkat. Mayat ijay ayan na. Limukmag. Kasta ka di? Ay na. Panag-aawid mo't gaya man dagiti ubing. Ay, dayjay anak yo kin ni Mario o. Birbirukon na ka. Sige, mapanak nga roden, mare. Agkita tantuman nandito eskwelaan. Padasag man nga i-message ni Ike dito Facebook. Barang ag-reply. Kumusta ang klaang mat? Atay ta. Ni, nag-reply matatagos. Ni, umaw-awagan. Sungbatak mata. Sungbatak latan. Hello? Hello, Jurin. Kumusta? Kastoy, Misisan. Ang may sapay laang ta anak mi ka ni Mario. Sika, adan asawam? Baruak pa ay. Ni, apay ngay? Sikapay latiad na dito ipusok, Jurin. Jurin! Anya? Ay, Magagluto na! Asino tayo, Jay? ay kwa, ni Mario dayjay, ay. Jurin! Sige ha, agsarita tantumanan. Apay nga awan tiramraman dahito in lutom, ha? Apay nga imbol lang po tayong lutok, Mario. Nagtamnay. Jack kaya tiraman na. Apay nga raramidam ti kastoy. Dus-dusahan nak ka di. Naimbag matamom. Naumakon, Mario. Nunaumakan, di pumanaw kan! Anya? Jack marik na ti panagayat mo kanyak, Jurin. Amok nga da sabali nga ay ayatam. Anya? Ada komunikasyon nyo kin ni Ike? Wan. Kanayon nakmat ngamin nga awagan. Kasanon no maamuan day ta ni Mario? Ay na, kanayon na kapag suspetsaan. Ay, kasla kayat ko paikit din apay suwan ti suspetsa na kanya. Anya? Aklunak, mailiwak ka ni Ike. Kat ti kayat ko, agsinublihan kami. Ay na, saanen amabalin? Addan pamilyam, Jurin. Hello, Ike? Hello. Agawid ako dito Pilipinas, Jurin. Anya? Saan ka maragsakan iti padamag ko? Um, Agkita tanto, ha? Sige. Kita tanto, Ike. Limukmag ka. Agam nagpintas ka lata. Kasta ka mat. Idi pa'y laan nalaing kan nga agangaw. Mailiwa ka talaga kan ka. Ike, nagado dita ababalasan. Udno. Hanggang para kanyak. Si kalatati espesyal a babae. Mabalin ka di nga ayatan ka. Uray addan pamilya. Mariribukan nak ita, Mr. Lonely. Aklunek. Talaga ani Ike ti ay ayatek. Nang runa ta saan asumardang ni Mario, iti panagbarbartag na.
Iwanwandak kuma, tuy pagayam mo, Jurin. Pagayam Jurin, saan amaator, tiim mo na abiddot, babaan iti may sapay abiddot. Anya ka di ti kalkalikaguman ni Mario kan ka. Di met ti panagayat mo? Ipaay mo dayta. Agasawa kayon kini Mario. Adda pa yan anak yo. Baliwan yo ti mangrugi para iti pamilyayo. Ti panunutam ita, ket no kasano nga agragsak ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Jurin iti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.